So far, there is only one winner in this war, Russia, and it benefits from the reduced attention to the Ukrainian front as the conflict in the Middle East takes center stage. The European Union calls on all parties to exercise maximum restraint and return to the negotiating table. Uyu dutangiranye ni Antonio Costa. Antonio Costa akaba ari umuyobozi wa Union Européenne cyangwa se akanama ka umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Akaba yari arimo kuvuga ko iyi ntambara ya Iran iri kurwanamo na Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko umuntu wa mbere uri kubyungukiramo ari Uburusiya. Putin niwe uri kungukira muri iyi ntambara. Impamvu yagiye avuga ibi ngibi, iyi ntambara imaze guhungabanya cyane urujya n'uruza rw'amavuta na gazi byabonekaga mu Kigobe. Ubwo rero kandi noneho uyu muyoboro wa Hormuz nayo wanyurwagamo hafi 20% bya oil cyangwa se amavuta na gazi byoherezwa ku isi byanyuraga muri uyu muyoboro. None uyu muyoboro wamaze gufungwa, ubu nta kintu kiri kuhanyura. Mu minsi ishize rero ibikorwa bya Iran kuriya kurasa byatumye uyu muyoboro ufungwa. Amato menshi yahanyuraga ajyanye ibicuruzwa, amavuta na gazi birafungwa, ntibyahanyura kubera gutinya kuraswa. Noneho ibi rero byatumye akagunguru ka essence, akagunguru ka peteroli ubu ngubu kamaze kurenga $100,000 by'idolari. Murumva rero yuko ibintu byarakomeye. Rero ibi bikaba biri gufasha Uburusiya mu buryo bufatika, kuko Uburusiya ni kimwe mu bihugu binini byohereza amavuta hanze ndetse na gazi bingana na 45% by'ingengo y'imari y'Uburusiya. Mu by'ukuri rero amakuru mashya akaba agaragaza ko igiciro cy'amavuta Uburusiya bukoresha mu misoro cyamaze kurenga budget yabo, bigaha leta amafaranga menshi. Rero aya mafaranga akaba ashobora kujya mu bikorwa bya gisirikare, kandi ibihano byafatiwe Uburusiya bikaba bisa naho biri kuri pressure, kubera yuko n'ibihugu by'i Burayi byabonaga iyo peteroli, bikabona iyo gazi, bikabona ayo mavuta biva mu Kigobe. Ubu ngubu bikaba bitari kujyayo, byanze bikunze barakenera ibiva mu Burusiya. Niyo mpamvu rero Uburusiya buri kungukira muri iyi ntambara. Ikindi kigaragaza yuko Uburusiya buri kungukira muri iyi ntambara nuko ubufasha bwahabwaga Ukraine. Ubu ngubu imbaraga zose zashyirwaga kuri Ukraine ubu ziri gushyirwa kuri Iran. Murumva ko rero ibintu byakomeye. Hari n'abayobozi bo mu Burayi batangiye kuvuga ko ibihano bari barafatiye Uburusiya bishobora kongera gusuzumwa niba ikibazo cyo kubona amavuta, kubona peteroli gikomeje kwiyongera. Mu by'ukuri rero ibi bivuze ko ibihano byari bigamije kugabanya amafaranga Uburusiya bubona, ariko iyi ntambwe iri gutuma isoko rikenera Uburusiya cyane, kuko Uburusiya ibi byose babafungiye ngo babicuruzaga mu Bushinwa n'ibindi bihugu by'inshuti. None ubu ngubu Uburayi bwabikeneye kuko ibyo babonaga byabuze. Rero iyi ntambara iri kugabanya ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gufasha Ukraine mu rwego rwa gisirikare. Iyi ntambara rero ikaba iri gukoresha cyane sitoke ya Amerika. Ibisasu biri kugenda biyishirana, kuko Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gufasha Israel mu kurwanya Iran, bagakoresha misile za air defenses drone ndetse na precision weapons, naval system cyangwa se amato. Noneho abasesenguzi bakagaragaza ko iyi ntambara ishobora kugabanya sitoke ya misile z'Abanyamerika niramuka ikomeje, cyane cyane izo Ukraine ikoresha mu kwirinda drone n'ibisasu by'Uburusiya.
ubwo rero ibi ni ingenzi cyane kuko Ukraine ishingira cyane ku ntwaro ziva muri NATO cyangwa se OTAN, cyane cyane iya defensive system. Iyo rero intwaro zigabanyutse kubera intambara ya Iran, murumva ni ikibazo kuri Ukraine, bigahita biba inyungu ku Burusiya. Iyi ntambara rero ibihugu byinshi byabaga byitariye kuri Ukraine ubu birangamiye muri Iran. Murumva yuko ni ikintu gikomeye muri geopolitike. Kuva iyi ntambara ya USA na Israel barimo kurwana na Iran yatangira, amakuru, diplomasi n'ibikorwa bya gisirikare by'ibihugu bikomeye byahise byibanda muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo rero uyu perezida w'inama y'Uburayi Antonio Costa yavuze ko Uburusiya ari bwo buri kungukira cyane muri iyi ntambara, kuko nyine atansiyo iri kuva ku ntambara ya Ukraine, ibikoresho bya gisirikare bikaba bishobora kujya muri Middle East aho kujya muri Ukraine. Mu by'ukuri rero iyi krize nshya ikomeye ibaye, ibibazo urumva kuba byari bihari bigatangira gufatwa nk'ibitihutirwa, n'ibibazo byari bihari byarebaga Uburusiya na Ukraine bakaba bari kubifata nk'ibitihutirwa, ahubwo bakabona ibyihutirwa ari Iran. Iyi ntambara iri guhindura balance of power ku rwego rw'isi. Ni ukuvuga ngo ibi bishobora gutuma uretse no kuba Uburusiya buri kungukira mu bucuruzi ndetse no kuba bwakomeza gukubita Ukraine, ibi ngibi bishobora no gutuma Uburusiya buhinduka igihangange cy'isi gusumbya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi iyi ntambara impamvu bishoboka, Amerika iri gukwirakwiza imbaraga zayo mu bihugu byinshi by'isi kandi ikabikora icyarimwe, ikabikwirakwiza icyarimwe. Ubu USA iri kugira involvement cyangwa se iri kwivanga mu bice bitatu bikomeye. Muri Ukraine iri kurwanya Uburusiya, ikongera ikarwanya Iran, ikongera guhangana n'Ubushinwa. Ibyo bintu byose rero kurwana iyo ntambara mu bice bitatu, igafata izo mbaraga zose ikazisaranganya muri ubwo buryo. Murumva yuko ni ibintu bigoye cyane, kuko igihugu kuba cyafata imbaraga za gisirikare n'ubukungu mu bice byinshi icyarimwe, ubushobozi bwacyo bwo kugenzura isi bushobora kugabanuka. Hanyuma noneho Uburusiya kuba bukoresha iki gihe, murumva influence yayo mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Aziya na Afurika bishobora gukomeza ubufatanye n'Ubushinwa, bikongera ubucuruzi bw'intwaro mu bindi bihugu. Niyo mpamvu ubu ngubu ni ibintu bishoboka yuko Amerika ishobora kujya hasi, Uburusiya bukaba bwazamuka bugafata umwanya Amerika yari ifite. Icyo kintu rwose ni ikintu cyumvikana ukurikije analize ziriho ubu ngubu. Rero niyo mpamvu n'abasesenguzi bamwe bari kuvuga ko iyi ntambara ishobora guhindura buhoro buhoro imbaraga za Amerika zikaba zajya hasi, ahubwo ikongera influence y'Uburusiya ku rwego mpuzamahanga. Rero iyi ntambara Israel iri kurwanamo na Iran ifatanyije na Amerika, ubu ngubu Uburusiya buri gukuramo inyungu ku buryo butaziguye. Noneho uko intambara yatangiye naho igeze ubu ngubu, muri makeya ubu ngubu intambara turabizi yatangiye ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2026, ubwo Israel na Amerika batangizaga ibikorwa bya gisirikare byiswe Operation Lion's Roar. Iki gitero kikaba cyari kigamije gusenya ibikorwa bya gisirikare bya Iran no guhagarika gahunda ya nucleaire no guca intege ubuyobozi bwa Iran. Mu gitero cya mbere igisasu cyahitanye Ali Khamenei, wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Nyuma y'icyo gitero Iran yahise isubiza ibitero bya misile na drone. Hanyuma noneho ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ngubu ingabo z'ibi bihugu birazwi ko zifite imbaraga, ni igisirikare gikomeye ku isi, kubera yuko ikirere cya Iran na n'ubu ngubu baracyakigenzura.
ariko ibimenyetso bigaragaza bivuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bamaze kurasa tageti zirenga 5,000 muri Iran. Ibitero byibanze kuri missile launchers cyangwa se air defensive system, ndetse no kurasa kuri peteroli n'ibindi n'ahandi hantu bagiye barasa, nibyo birenga 5,000. Izo zose ni tageti zagiye ziraswa. Rero USA nanone yohereje B/2 steel bombers. Izi ni bombe zoherejwe kurasa ibigo bya misile biri munsi y'ubutaka, ibigo bitunganya za misile, bikora za misile muri Iran. Rero Israel yo yibanze cyane ku kurasa ballistic missile izirasa muri Iran. Mu by'ukuri rero ibi byatumye Iran itakaza igice kinini cya air defense yacyo, ibikorwa byinshi bya gisirikari birangirika. Ariko nubwo ibitero bikomeye Amerika yagiye ibikora bikajegeza Iran, abantu bavuga yuko ubutegetsi bwa Iran na n'ubu buracyakomeye, ntabwo bwigeze bujegajega nubwo babarashe. Rero Iran iri kwihimura ku ntambara. Iran yo iri gukoresha strategy yo kwagura intambara mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Ibikorwa byayo birimo kurasa ballistic missile muri Israel, kohereza drone ku birindiro bya Amerika biherereye ahantu hatandukanye. Noneho ibi byose bikaba biri gutuma leta zunze ubumwe za Amerika zigenda zitakaza imbaraga nk'uko twagiye tubivuga. Hanyuma Iran ikaba ivuga yuko ibyiri gukora ari regional retaliation strategy, ikaba igamije gutuma ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ziri mu karere zose zigira ikibazo. Hanyuma imibare y'abapfuye n'abakomerekejwe, amakuru ya vuba agaragaza ko muri Iran abantu barenga 1,200 bamaze gupfa, abarenga 12,000 barakomereka. Muri Israel abantu nibura 13 bamaze gupfa, abarenga 1,900 barakomereka. Iran ikaba inavuga ko ibisasu byibasiye abasivili, ibikorwa remezo, amashuri, ibitaro n'ibindi. Ikibazo rero kiri mu muyoboro wa Hormuz, iki ngiki nicyo gikomeye cyane kiri gutuma Iran bamwe babona yuko ishobora no kuzatsinda iyi ntambara. Ariko aha wakwibaza utese ninde ushobora gutsinda iyi ntambara koko? Ubu ngubu ninde uri gutsinda? Abasesenguzi benshi bari kuvuga ko nta ruhande ruratsinda kugeza ubu uko situation ihagaze. Ibihugu yaba Israel na leta zunze ubumwe za Amerika baracyafite dominance cyangwa se baracyafite imbaraga muri iyi ntambara. Bari gusenya ibikorwa remezo muri Iran, ariko Iran iracyafite ubushobozi bwo kurasa misile, irimo kwagura intambara mu karere. Ndetse n'ikindi kintu gikomeye, raporo z'ubutasi bwa leta zunze ubumwe za Amerika zemeza ko ubutegetsi bwa Iran buracyari stable, buracyahagaze bwuma nubwo ibitero bigikomeye. Nubwo rero ingufu za gisirikari za Iran zidahuye n'iza leta zunze ubumwe za Amerika, abasesenguzi bavuga ko Iran ishobora kugira intsinzi ya strategy muri iyi ntambara bitewe n'uburyo irwana. Intambara iri kuba ntabwo ari convention war, kwa kundi ingabo zirwana zigahangana ku rugamba, ntabwo ari byo. Ahubwo intambara irimo ni mu buryo bwa asymmetric warfare, aho igihugu gifite ingufu nke gikoresha tactique zituma gihangayikisha igihugu gikomeye, nk'uko Iran iri kubikora igahangayikisha ibi bihugu. Icya mbere, Iran ifite ubushobozi bwo gukoresha misile na drone nyinshi mu buryo bwiswe saturation attack. Nubwo Israel ifite defense system na Iron Dome cyangwa se Arrow missile defense system, kurasa misile nyinshi icyarimwe bituma zimwe barasa zishobora kunyura mu bwirinzi. Ibi rero bituma Israel ikoresha amafaranga menshi mu kurinda ikirere cyayo, kuko misile imwe kuyihagarika bishobora gutwara ibihumbi byinshi by'amadolari. Icya kabiri, Iran ifite influence mu bihugu byinshi byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ikindi, Iran ifitanye umubano na Hezbollah yo muri Liban. Iyi Hezbollah ikaba yarazonze Israel cyane, yarayizonze ku buryo bukomeye. Noneho ibikorwa bya gisirikari bikaba biri kongera
nk'ubu ngubu Irani nubwo bavuga yuko Isirayeli na Amerika bayirusha imbaraga, ariko ibikorwa iri gukora biri kugenda bigaragaza ko Amerika iri kugenda icika intege, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu, kubera yuko uburyo bari gushora amafaranga menshi muri iyi ntambara bigaragaza yuko Irani iri kubatsinda. Icya kane, Irani ishobora gutsinda mu buryo bwa politiki, kubera yuko amateka agaragaza ko ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikunda guhura n'ikibazo cyo gukomeza intambara igihe kirekire mu bihugu bifite resilience. Niyo intambara ikomeje rero igihe kinini, puresha k'ubukungu na politiki bishobora kwiyongera ku bihugu by'uburengerazuba. Rero mu magambo make, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bafite imbaraga za gisirikare, Irani ishobora kuzagera ku ntsinzi mu gukoresha misile nyinshi, ndetse na bariya bantu biyunze nayo bo mu karere kugira ngo babe bayifasha guhangana nabo. Ubwo rero reka dutegereze uko bizagenda, tuzajya tubagezaho update y'iyi ntambara, uko ibintu bihagaze, ikintu gishya cyabonetse mu ntambara tugende tukibabwira. Hanyuma noneho namwe kugira ngo mukomeze mubane natwe, turabasaba gukanda subscribe, abatarakanda subscribe, kugira ngo mukomeze mubane natwe. God bless.